Uba Shampang Lendo, Ubade Ukertong Jong ke NPP na Mauhati, Mantakasngi ke Kat Kandai Trik Unai Wing Araja Ar Ula Shimti Sendon Kum U Presiden Betamai Jong ke NPP Mauhati Blok, Hadin Bau Ba Anda Saket Ba Lamare, MLA, Ularai Banli Yakun No Nanong Krim Constituency, Bat Lapan Bana Sendon Ya Ukum Ukertong ke NPP na Mauhati, Balapan Skem Sendon Mantakasngi, Hakajing Yakendo Lang Jong ke Nongelam ka Parti Hamaulas Nai. Ia uba Shampang Lendo lapan skempura kum o presiden ke NPP Mauhati da uba Clement Maulong presiden ke Riboy District ban chimti ya ketiga kam benang pen klain ya ka parti Hamauhati khamtam ban pen kre sha ya ke election MLA ka banwan Dokumen berkerang bahagian kesi ngelayo ban priang borom ya ki perlok ki batmai jungi ngelayo ban pensken ya ke kam presiden nomor ba di MLA ban borom jungi lasin di ya ke kam presiden stage bonong krem ngelayo ban pensken ban ngelayo ban simti kum presiden jongka mau di blok bat nga ai ya kata ka kien ki jonga kata ke jingkular ki jonga bangan trei hok ya ke kam bat ngin di trei lang rengkat lang bat ke komiti di baro kawai dengan pilihan semua iki blok kita temai kebawan na kiwi parti klan de jauh nyau kerteng bela ai ya kata kaman bela ai ya kata ka jing terang bandar ya jing pelang nak benta banonra ya ka baha kamian harni yang po kani kedong katai kejungi dengan pilihan semua pi wei kelaiwan sini bat ngkermen skam pada jing pelang bat jing dorong kalang kejumpi Selamat kita sayang bangkai yang suah jang tenjang. Niat kiau baha kecing bun leader, marba ki leader ke barem ki leader ke batmai, bat ki bawan pedesno ni kuai pertinggal kiau baha. Dan mereka itu bang apa banong tolong bangin dari ban kiau kan kecing bun leader. Ini ban kiau kecing bun pai par. Mo, namar kali ke kam kali bagi dan kam ni kipai pak, bagi dan kam ni kecing jam. Dan kam dari bangin kiau kan kecing bun leader. Dan banong ki leader, ini banong sisa kita ke real leader ki basisa. Kiba Dunia kecing terang ban sendur nak bentah ke hemlang na salang. Jadi bermungkin lidah ke baklai ban snap, ke baklai ban priang, ya kiwei pat ki perlok ki parajor jungi ke badan apa senang apa tahu jungi. Tentang nama bagi lasau lidah tan kata kan ken kan nyo you masukran jelum kelum in general nak bentah kajingnya bahalang. Tentang lasau long alam tan, lasau lidah tan, ngilakon klet ya ki pai pa ki grassroots ki jungi. Tani hampir nong kiba kami ni ya lagi bahkan ukur pemian kejungi kerang ba kipai baru ki grassroots kejungi ru kini dan bentalang nak bentang kini kejing ya kesan kejungi ban poi sakatong jom kejing jam de banong leader kemut ni banong kiba ya borong markeliang borong ya iwei pat ni ban ya pendem markeliang ban ya pendrit markeliang nambangilah ban menra kata kemensiam jinga terilang kemensiam jong ka jinga tegi hari dong kita ceka kiba para leader nya ben hakidukan hakisong hakithal penghaban giar na kini nomor mentarsi kede ka leader conference kede nomor kata kada mantum keren ni mat rekam di tengah na benta ki polisi rekam di tengah ringin keren apede na benta ki leader ni de ngaku abanang bagi haban don ka jinga borong mar kalian ni haban ya pendem ni haban ya pendrit ni haban ya borong mar kalian bakumta ngin selawan poi sa katong sa kajing temu ke bawah ka jini pandai ngin ni lang rengkat lang bat ki batmai ni long kum ko e yen kesan menta ndan batmai ni long batmai lang ka chapter apa ka sambal jang kutat ka chapter ka barim kelajan kutba hau arja arpulai ngin sedang ya ka chapter ka lenong ka batmai de kumta da kemensiam jang kajing suge kemensiam jang kajing shenia kajing tli we pat ngin ni lang rengkat nak bentang ngin ya lang nak bentang banra ya kerai kapar kebahar kebiak bat kajing kermen nak bentang kini ke konstituensi baru asyik kata kini ke konstituensi kejungi kalau long ke konstituensi ke madu jingkermen nak bentang kilawai kejungi nak bentang ki hak kebarit kejungi nak bentang ki pun semna kejungi ngin ni lang bagi menra bakani ke konstituensi kejungi kan long ke konstituensi ke badan ni jingkermen nak bentang kilawai ilong din kejungi marung pengilayo pendidikan matangsi ai bandane ke pulau dan long ke pulau edau namanta kilenti bai inya tatimen pipi doni kanya bat kumtang kermen hawar jaran puai inyo pian kecing cop ke bedon purom bat inyo pian marupteng ya kecing syatri kejongi yang kemahuti konstruksi borokowe kipai ba borok kibenalang ni kapor kilong kubelong pa kiparok sama senrang bat benteng kiramba senong dong senong per ki eksekutif senong dong senong per kibenalang ni nga kublek kerpang ipiru borok kubel sibun
berpelayami dalam jom yi kisem ban ai kapor ke jopi ban dia belong ya gane kecingnya keduk gane kecingnya lang jongi ke pasongship ban ke bajok mata kesi ngasem ngamsem apa berkat pagajik pekre kalau kadukan ni karena mo try ini dan nama bagian yang ada ke leaders conference ke leaders conference kemudian kecingnya lang tang kinong kitkam tidak tang kinong kitkam kadukan ni ulai dan ngaso manong banyak perkreasian ulalong hai tahandre gede ban susting gede ban testing mo gede ban trash kam gane ke jingwan gane ke jingmi gede ke ban sem shushu yang la ya pi baro bangin ya trash kam gida ya dotya dodan gida ya slok shushu iki perlok perjor bat kumta klem dapat gida ke jingkremen ke kharaban ra iki tong jong jingjop hawa raja arpulai dan kerana terpangai nasional kublai yang kandidat badan buram jongi ba sepang lendo ibadai kerun jonga iba la simti yagani kebenta kebangang habadi hakini por bladan badana ngau habadi ro pejo berkat kumwei mo kumpunga sayo nagawe ke por sagawe ke por kadang kadau kebangang ale seponong krim konsulsi kadau namata kajimha kane batatai konstruksi kebangangan mata dengan ong yepi ubadan samparo udah bahaya masam ubadan samparo udah beliau belai nang mata kani kakam pasatri yepi pai jong kemauti ba klempet ngano panong yepi pada kecing prelang rengkat illa berputih ya kecing satri kebanaksa kapag itinamla ban pundet pagani san saus dan baladen krepet manut banong ipi balumba ke jinjok na jongi rengkat ini trailang inla ban baladen kong yang kiai di berangsa sekamat seberang kicingnya jong kemauti konstitusi iman baro kita kinong kasang jongi hari ngasifat iki kartu tani nomor ngasoto bagani kapor tamde kapor bangi ninya kendur dia baru khait kinoyang di jongi hari kasulong bangin wangkun tanah abangi ngai don hagani kapati dengan orang kita katul kani mereka amram na jongi pat kadai bangin hakisong bitau kibati para tukhat ki jongi kita naru ki grasun hadu kinongeram ki bahmat dan ki parat ba dengan ki baby ki berang ne khamtam ne yai ba sampan ibalong ru belasim tiru hagani asmi kun presiden jong kapau hati blok bangani sakmat ong yei bat ye kinongiram parti ki bahmat bangi ilawan benesmo hanni ilawan benesmo dani bani dol kilo hagani parti ong bisuan tanda kaktir nomor bokong sangi kejinwan kejongi tadi bangirwan bani tre ringkat bang warna ya katong dari bang warna ya kecincong yau lu kan diet ubah kapati kelas saya madang hani mau di khatam ko mengilai semua ne di bahasa paham dan do tadi kapor ya bi bapin aino ufo ustan pin aino mo kyo kawet yangi bangi hatiar bangi jelet no bangi tre ta no bangi pandret no dena bala kata tadi kowe bangi kowe bentuk poro ani ibe kenang ba ni ora no kan ni no ban tre no sakmat warna no yang kata tong warna yang kata cincok kentak ini siap bah cincok lawan lupa hari ngende ban long apa dia dari ngende ban sarong yang kata apa nama balai dijuang dengan dia kecing sarong gay lam sa cincok iman kita semai naganya ngecopi ni song lider bagi khot ibadah hanni khot ibadah hanni jangan lupa lalu kapor jong isa dah sekian kita bersoper kejumpan berjungi UNSC bidon no kacing tuat lana bidon no kata kabisen sampai ini mempunyai rasa isyair gini bini terai ringan gini belum berkawai kejumpan kawai kepuit kawai kebawah katong kadang kejumpan harga jing sisa kembali itu ya bisin perkat ilamun pada likan bom nak tang mandala kesan tembom tem kawai ro pe tem kawai ro takasut klem so bang klem so hun shiparlok harkat lang
bat ulidar jemi ini pula sutu ebra nia perkan balada ngirit jembom nginom la banwan ra ya karoi ke parang ne pok mahuti konstituensi hak keteng jong ke MCPC hak keteng jing brand khot jemi ke dan lang ne asu ai dei kerpang ya imang ai lang ya iba dan sekian bapila le ha ya mahuti konstituensi ke jemi kudai sebut ya ke arkli ki surau kiba dei ubelum jong karoi ke par ubelum jong kayak kekot badai lang ba kadin Kriston ketumpi bagi salah banyo nantang asobrai kudai kerpang lo yang kadin Kriston ketumpi bagi layo yang kawai ke residence school habung try mo katoro awan pri dai education minister ngitsam katur kan salom kini kita mati hagaban minum la bangkret hagaban haga history jang kamati constituency ni kakerdeng kejengpi makanan kejengpi kaladon kebei sibune naso berai kejengkut bok bakin sayo hi kejengjob don buron nasti sebok nongkran kumbanya tu syafi kumbang mene bangsi syai la ya perkat dia tembong henry ke ego pelong iya dengan paipan syai NPP kadon kadau ba kadau san kumgiru orang ba kibei yang kamawati kibei yang atemi boy beje jongi nidom katong om nang bentar documentation rei katong na ka bentar ta ilang kasalam kadai ke jisyan bat mabiru baro gibadan mulai pun saki ya kata how ada jak apply ke sarkar kabansawan kandehi ke NPP ya kajinya lalu ke sarkar kandehi ke NPP balada kamak lepyak kala aku dia bersusah marwi kata kadai ke jingi kata kadai ke jingpet perman ke jungi kum kinong kersan mau kum kilida kum kinong yalam jongka NCPC tengok mentara lagi penjok ya kabo kahap penpenyes no syak NPP lada kuat hapan na NPP lada NPP kai ladan bok lada kong nakut jadi halor jong kata kung kirurong ba perkat nam ta kapha kami adong ladang ini persak domlong kabahani bangi ngia runglang do hangtai kang bengla bela ye ina bensa kamapati badhang keteng jong dipai ba jong kamawati ngani sam bai ba sampang den sayo ene jinjong ba NPP kan yo ai ban rule ya government aso barang ba kamawati ke jungi kadang dongkam ngila ikendu hiru ba sekian badi pakna jungi hakabai di batasi an di blok ilang dan kam siya ka blok ilang dan kam upgrade ka mahti PFC siya ka CFC ilang dan kam ya ka PFC humorong ilang dan kam ya ka PFC la kalong hayang khan la ne hum terkan kita ini dikimat kiban ni sawan manis no siya NPP balada ni poi siya jinjob ni poi la tikra kita ini dikimat hai kiban ni so bantu akmat jumpi sada se Amaringi siam bamepi pindom ni hakabot mom kumbai pelala balik ha ya kamang pi ke joni ni siam bahanin hawar pairu pensadon ni hakabot bag kita ini dibenta ke badon kamha na benta ke joni snow ha ino iya ke tubon nama bagapor panetembon galakot nani baro piyayo I hakini kita yo ngan dabu mentoy balak kita utalik ngan dabu mentoy balak su ya ka kadon kawe kacing ka bapuni kubor ngayo I lembagi social media ka bapuni kubor dai ba prostars Baksen in Sagala Nainos ila peni kubor ba ubah onda mawai ulang ni na kay UDP bagnahan ni kamday kamroong iba prosta nga penbenapay ba hagani resni kumubay president tong Galibay District UDP kumubay president tong Kamauhati constituency UDP nga penbenapay ba hagani ba nago mentagas ni ngandon tiyadeso bat kay UDP nago mentagas ni ngandon
ban jong kecing keren persiap jongga. Ini adalah poin meneh ni keladap kemensim keladap kejikimen kita mahadu kata-kata. Dengan air play pergi pada barok, bila simkia, bila sutra yang dikat parti NPP ke jongi, sedap lagi di snow kemen, dapro lagi di snow yang mensim hadu kata-kata. Dan soalan keren sekemat, katkumba ke parti kalau aibor, yang ni harga distrik, hantam hangau Arwaisar jong dari boy, bang angai barok na preng jong pi, kipai ba, pilakwa hiban yo, nagata ka batikna, uay ukan dide jong pi, nama aku mahagi di kisni kipor kibaladep, ngaskau kirang bun, kibaung ba tit, galak tikenan empat tikenan ukan dide ke parti dari iba dan sempang, mau? Dengan kuah wanau hari ini step bang final sedang bang pensnau yang tiba hari ini ke kelima ngila penerapan dan ngila raino bang obat sempang hi uladai kandidat ubalarai ke parti naga politik provinsi. Dengan kini kejing penting kejongi kejing final kejongi pada kandidat jong ke parti. Ngalai kalian kejong bingung di paiba imak tim absu lana ke parti ke ai tiket lana ke parti ke mai tiket ro imak tim isu yo badan sempang kata ini kali kecing kejong pi ya imak dan sempang tengah hari ini poras nu ngamron ban keren sebut nado uar yang kapra kebengi kendung hakan tiga cakap kebangi sedang bania kub bania wer bania peniat yang sudah sekian hakamu di konferensi la manong dan menegasi ngayo ban bani keren bania SPKP markma